tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naganuman ang tinyawid mo karne kan natin, Merly bakit? Intad ti boss ko, lakay. Ilutok inton madamdama, tapadigwak dagiti kaaruba tayo. May ruwam sa mo kita karuban, wasta kanayon bakit? Kanayon mo ida patigwan? Siyempre, isumot din tinakairuwamak, lakay. Sa may sobramat ti intad ti boss ko. Saan ta akabailan nga ibusan, lakay? Sayang mat no madadaal laang. Isu agay mo ti kaduan iti karuba tayo. Tanasayaat ka bakit? Nasaya atak kadakwada. Iso ang nasaya at damot kanyak, lakay. Alangarod bakit? Tulungan ka nga gluto. Tapno may kamida sakbay arumabi. Alaman nga rod, lakay, tani. Ado pa'y tinaskan nga aramidak inton madamdama. Siyak manan na nasaling. Kaano laang idinagpadigo ka, Merlay? Ita, agpadigo ka manaan. Adda nga minti karne kan natin nga intag tibos ko, nana. Sobramat para kada kami kan lakay ko, iso nga ibingayan kayo. Ay, nawaw. Agyaman aklaon ay Merlay. Saanan amasapol nga agluto ak iti pangrabyan may kinitatam. Tiinyag mulatan ti pangrabyan may. Awan anyaman na nanasaling. No anya ti sidayaw. Isumot ti sidamay. No daduma. Makarik na kampay kit di itibain. Ay nanana. Awan ti rumbang apagmainan nyo. Pagayatak ti mangibingay iti padak a tao. Maragsakan ni tatam asiguradaw. Naimas ka nung amin ti lutaw. Sigamat gaya manang Merly. Umay kapadigwan, John na ading ko. Ay nawaw, maminanumat ngagpadigo ka iti makalawas manang. Adda ngamin manantiintad tibos ko akar ni kanat-natang ading ko. Sigurado ka manang? Amangan mat no magastusan ka, no kanayon na kami nga ikan. Saan mat kit di? Libre laang, iso nga itad ko mat iti libre kada kayo. Di mi mat kabailan nga ibusan kan manong mo. Sayang no madadaal. Agyaman akmanan amanang. Agpapada tayon nga agkakaruba iti sida. Kasta talaga ading ko. Agluto ak tumat iti sinigang inton bigat. Padigwan kayon tumat manang. Aywan awan ti parikot, John na ading ko. Yag mulat ta. Ay nawaw, anya nga itas si damtatang. Karnay. No kasta, nang tadmanan ni Merly tatang? Wayne. Agraman ti daduma karuba tayo inikan na. Saan mo't ang maibusan dahi dyan a babae tatang? No saan asida, makmakan mo't titid na. Intid ka no tibos na. Iso nga ibingay na mat kadatayaw. Amo kon ti sikreto na tatang. Ay nawaw, anya sikritaw. Amo ko, no apay agayam na amin akaroba tayaw. Kanayon nagayam ida apadigwan. Ken madlaw analaing ang makikaruba. Iso nga adaw, kay gayam na anak kaw. Kas tagayam ti sikreto na. Kumusta mo ti
ti balay aginatan yaw, Violeta. Mayat-mat, Nana Saling, worth it. Ay, kat nasaya at ano kasta. Agdwa bulan yun sa betan dita. Wen Nana. Ay, anya nga minti ko nam asalod-sudam itay. Ay, ti may papan iti day ta Merli, Nana. Apay ni Merlay. Nadlaw ko ka close na amin akaaruba na, Nana. Ay, wun. Nalaing makikaaruba day ta Merlay. Isu akaadwan ka na tayo nga agkakaaruba kat gayam na. Kas tagayam, Nana. No, adat isubra amakan iti ayanda. Ikan na kamay. Amo na mutla ang ti makipag-ayam. Isu akay kayat mimut akaaruba. Managi sa matao. Saan nga istriktaw? Saan mutla ang anaartay? Aw, apay mo't ana saludsod mo, Violeta. Ay, kwa, Nana. Kaya't kula ang amaamuan. Aw, magkaramidan no di agkulong dito silid mo. Violeta, anak ka. Awan mo't daddo maapapanak, Tatang. Ay, nawaw. Nagado ka aruba dita. Makikaruba kamit Kas lalik-liklikan lang mo't dagiti kaaruba, Tatang. Umisim kamot ngamin akadakwada tapno isiman da kamay. Impadas ko, Tatang, ngam awan lata. Narigat ti kasta anak ko. Narigat no awan ti gayem mo. Awan ti kain inistorya. Adamo ni Nana Saling. Isu na lang, ta saan kami close unay. Het, ni Nana Saling laeng. Nayunam tapno no bisi ni Nanam Asaleng. Di adadaduma mabalin ang kasarsaritam. Nakita nga imay ti baro akaaruba tayo dito'y ayan niyo idi na minsan, Nana Saling. Ni Violeta ka day, Juna. Wen, Nana, anya ti may naimbaga? Imay laang nakiis-istorya. Imbag man, tanakaalaan niyo dayjay, Nana? Medyo laang mat. Ay, nawaw. Kasano ang medyo, Nana Saling? No daduma, mapilpilitan aklaang amakisarita kenkwana. Jak man amaw, ngam kaslada yumat tirik na kenkwana. Kastamot lang tirik na kenkwana, Nana. Kaslada supsuplada na. Apay matanay bagam ti kasta, Juna. Inisumak idi na minsan anasalaw ko di tadalan. Ngam, kaslaangin alimbabas, Nana. Syakit din tinabainan. Namok lang nga kasjay, sa anak latang kuman anagis-isam. Anya. Awan ka di taramida, marili ba kay? Apay kumalakay. Mapan ka na tayo ni Jonah. Apay ka no. Diyak mo? Di nakadiimbagakan ka no apay. Ay nawaw. Imbagak kumankin ka, imbaga na kanya, bakit? Sigagay, di man. Alawunan, agdigo sa klabi at sakbay ang mapanak iti ayan na. Agawa tapos saan ka marabyan unay? Pinaumay na kanumat, Jonah, ading ko. Adaim pao it ni manang ko abadbado manang Merli. Nagapo ija abroad. Kat? Sikakit di mat manang. Agpili ka no adati kayat mo ta itid ko kan ka. Ay nawaw, saanan, Jonah. Nakababain matkan ka. Anya ko matipagbainam ngay manang. Sapay naggapuday tayo di abroad. Anya ngay di isukat ko dita. Ni manang mat. Sa anak mat adumaw dawat iti kasukat ti itid ko. Si kalaangan tagpili, Jonah. No adati saan mo akursunada, isulaangan titad mo kanya. Ay, saan ang mabalin amanang? Agpili kan. No di mo kayat ti marabyan manang. Anya? Ning, silip ka ba? Silip di tatawa, anak ka. Ni matmarli tinaggapo iti ayan ni Jonah. Anya nga tangay di pinagka na. Ay nawaw. Anya mo bibiyang mo ngay.
pagsayaatan siguro dayjay tatang. Ay, dayta pa kay ranudam, ti amaw. Imbis ang makipagayam kakikay. Uray anya ti aramideg tatang, kasla nagrigat. Ni Merlila ang muti kay kayat da. Ay na, nasayaat ngamin ni Merley. Iso asika. Agbaling ka mo't nasayaat akaruba. Tapno, maayatan mo't tagati karuba king ka. Dumteng to ti gundaway, amaagaw ko ti atensyon dagiti kaaruba tayaw agagayam ni Merle tatang. Saan man nga itangam addan to? Nene, anya nga agawin mo't asasawam di tanak ko. Ah? Ay. Ay, kunkunakla ang dayjay tatang. Ado man tinyawid mo pansit, Merly bakit? Lako ni boss dayta lakay. Saan anay boss? Iso nga inted na kanya. Tasabali ka naman ang inton biga. Ika man na nagiti karuba bakit? Ay nawaw, saanin ang masapol asalud-sudom, lakay. Mangisuputak nga rudan. Kita am tay baro asilop hindi talakay. Un bakit? Siyak mo't langit mangiwaras. Madlaw ana bambanog ka ngamin. Siya kon, lakay. At damot lang ti daddo maagagarak kadanana sa ling. Kabagilam nga ron. Siyempre siyang paiti ko na. Ay nawaw, nagimas to'y pansit aginatang mo atatang. Nabsugak adagos. Saan ko ginatang dayta? Na, anya ngay nga ron? Intid ni Merley. Anya? Ay, naimas mo piman, anak ko. Ado, tinatingking ka rin nina. Apay adi mo imbagbaga ngay tatang. Isumat lagayam amariknak ama di ti tiyan ko. Naimas ko lang itay. Idimbaga ka ni Merley akaruba tinangting. Ibagam kiti ang maditichan mo. Ay, nawaw. Inikkan na kayo kadiday jay amarli iti pansit idikalman na nasaleng. Wan, iso matikin nan mikin ni tatam itay Violeta. Saan asim makit ti tiyan yo, nana? Saan maut? Amuyo ka de. Day taapansit tinang pasakit iti tiyan ko idirabi nana. Inted ni Merle di kalman ti malam. Kinan milaang itay kat mayat maut. Saan mo tasim makit ti tiyan may? Ay, uurayin nyo, anana. Ang mga nun nabanglas, tinted na kadatayaw. Nagilbi imaktupay. Ay nawaw, awan mo tinaramanak anabanglas. Kitaan nyo, anana. Ang mga nun saan nyo laang anadlaw. Kalutluto ka no dayjay idikalman ti alas 2. Ay, uray kalutlutaw, nun nalaka mabanglas. Talaga asumakit ti tiyan na nasaleng. Istoryaan ni Violeta, anabangles ka no ti inted mo apansit idi na minsan nga aldaw manang Merling. Nagil-BM ka no, simakit ka no ti tiyan na. Ay nawaw, saan anabangles dayjay, John na ading ko. Simakit ka no ti tiyan na. Iso ti istoryana iti daduma ka aruba tayo. Ay nawaw, rinamanak dayjay, sakbay nga inikan kayo. Mayat matinted mo kanyak manang. Awan matmariknak anasakit kanyak. Ngam, apay nga ta anak ko na dayjay a Violeta anagil BM. Kan simakit ti tiyan na iti pansit nga inted mo. Wano? Adabasol mo kan kwa na manang Merly. Ay nawaw, awan No bilang man sana pud no asimakit ti tiyan na. Anya nga tati mo ti ibo na manang. Day tatijak amo ading ko. Saan kami mataklos? Awan matlaang ti amok anagapaan mi. Merly bakit? Sikat ipagsasaritaan dagiti karuba. Ay nawaw, apay ka no lakay. Mangiwarwaras ka kano itinabangles amakan. Kasna mo timbaga ni ading John na kanyak itay lakay. At dapay kano ti simbakit ti tiyan na bakit? Ni Violeta ka di? Wen, iso. Ay nawaw, iso laang tinagreklamo akas na lakay. Siyak matla ang tinangisupot. Kat mayat mat idin supot ko bakit?
Nupod no ati pansit nga inted ko ti simakitan ti tiyan na. Apay ngay nga rod asaan anarik na ti daddo mga inikak. Dayta ti saan tayo nga mo bakit? Amangan mat no kayat nakadadaulan da di a babae. Iso akas tatararamidan na. Agar aramid iti istorya. Ang iti anya ko maaga po. Kitawan mat ti basol ko kankwana. Saan kaming tupay nga agsarsarita no masalaw mi ti tunggal maysa di tadalan. Amam, si ka, Violeta. Talaga nga ulbod ka. Ay nawaw, apay man ang tatang. Apay amapan mo is istoryahan. Asim bakit ti tiyan mo. Kan nagilbiim kay ti pansit na inted ni Merlay. Ay, diyo ka di matandadaulan ti diskartik tatang. Iti saan nga agbayag. Gayam kunto amin na dagiti gagayam ni Marley tatang. Pudnaw tatap ko. Agar aramid kay ti inulbod nga istorya. Tapno laing maagaw mo dagiti gayam na. Katpud no mata medyo si makitikyan ko iti pansit nga inted na tatang. Yapaw. Di ka man sika, Violeta. Inibos mo nto pa iti pansit anabatek. Saan niyo ka di akayat amaadaanak iti gagayam tatang? Oh, Siya kunti mga aramid iti pamuspusan. saan nakasta ti pamuspusan na kayat ko anak ko? Saan mo't amasapul nga ramidim ti kastakay? Tapno laing maddang kay ti gagayam. Saan amasapul a dadailam ti pada mataw? Sursurum lang tagbalin a friendly anak ko. Umanayan day ka, nawatam. Anya ter aramidam dito'y balay si ka, Violeta. Ay, kayat ko lang a personal a dumawat iti pamakawan mo, Merle. Nag-LBM kan si makit ka no mati dyan mo itinabangles a pansit nga inted ko kan ka. Violeta, indiretsong kumalatan kanya ka. Ay, saan apod no day jay, Merle? No kasta nga rod, anya ti makagapo nga inaramid mo ti kasjay. Ape amasapol adadaulan na kadagiti kaaruba tayo agagayim ko. Ay, kinapudno na. Umapalak nga mingan ka. Ay nawaw, anyamat nga iti apapalam kanya. Gaputa, ado ti gagayim mo. E dinto asyak ka ni na nasaling laang. Saan kami pa'y unay a close? Day talaang ti makagapo. Wan? Ay, sapay la ko maata maawatan na. Nugayim laang gayam ti kasapulam. Umay ka laang dito'y balay no amom asa anak abisi. Taagin ni istoryata. Okay laang kan ka? Una, amom Violeta, no kayat mo ti maadaan iti gagayam, agbalin ka anasaya at akaaruba kadagiti kaaruba tayo. Umisam kamat ngamin tapno saan da panunutan asoplada ka. Kayat ka di asawan day ta, napakawan na kon? Wen, basta di mo kuman ulitan kadagiti solid agagayim ko. No aramidam ti kasjay, saan asyak ti madadaal, no di kat si kamat laang, Violeta. Nasing po magayam ni Merle tatang. Uray kas jay tinaramid ko, nasaya at lata kanya. Madlaw mo nga men. Iso akas tauray ti palang ipatay, tigiti karuba tayo kayong kuhana anak ko. Undayam, kanyang iti nagsalitaan niyaw. No kasapulak ka no tigayam, mapanak iti ayan na. Mayat ano kasta? Un tatang, manipod ita, umisem-isem akmetan. Kan makiin nistorya ak mamut kadagiti kaaruba tayo. Tapno maadaan akmet iti gayam akas ka ni Merle. Kasta, anak ko. Iti nasaya tawagas. Saan kita dayta at dati dadailo mapada ba tao? Kanayon mo laglagipin. Ano nasaya at katao, anak ko? Adaw, tagiti mayat ang makigayim king ka. Laglagay pong dayta, wang. Pilian tayo ti agaramid iti nasayaat. Di tay mangaramid iti dakes, tapno matungpal laeng ti kayat tayo.
Laglagi pan tayo kumaakanayon, nga awan tinasaya at nga ibunga ti dakas nga aramid. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ang mga noag kasapulan da pa iti empleyado iti restaurant a pagtrabaho ang palidani. Wala niya trabaho, pare. Aywan, agbirbirok ni Boss iti may sa akadwami. Palag ko ng pare, qualified ak nga ta. Tisigod nga yung pagtrabaho, pare. Naikatak ijayan, pare. Hindi pa'y napalabas alawas ya. Apay mat nga. Toksyak lagi ti katrabaho, pare. Isu ti may sa asimbadutak. Basta ka de. Tinasayad, mapankanto iti office ni Boss inton Lunes. Tay isu ti free time na. Tulungan na pare dani Wen, pare Ramil, di ka matanagan. Tulungan ka ken Boss. Anya ngayon ti planom si Caramel. Saan ka ngagtrabaho? Relax, kadilayang, bakit? No apay nga mina nag-resign ka iti sigud at trabaho ma. Ay, nawaw. Mamin, ano ka diya nga ibagak ka, adyak kayat di trabaho idjay. Pag-applyam nga rodita. Nakasalitak ni Palidani. Hayrang kano ti restaurant a pagtrabahuan na. Nag-resign ka iti pagtrabahuam. Sa ita, restaurant matlaang ti pag-applyam. Ang mga numay ti pagtrabahuan ni Palidani, bakit? Anya ko mama tinagdumanda ngay, kat agpadalaang mat a restaurant. Ay, nagrigaten ayati kastoy, Dani. Ano, saan tapay laang manang yuli? Awan ka di pa'y tinala ni Sir Akadwa tayo dito yung kitchen. At ati kumparik manang. Ngam inton Lunes pa yung hagsarita daki ni Sir. Ay, nasayat matnukas na. Narigat ti trabaho dito eh. Nang runa no dat-datayo laang. Makabanno. Awan nga rin manang. Mawan ti mabalin tayo. Tatay ti mo ti trabaho, pinili tayo. Ay, ganos tayo lotan Lumagan mat siguro, uray kaskasano, no mangalan ni Sir Itikadwa tayo. Barang nga manang. Nang runa pa'y ke umad-ado ti customer. Kumusta nga ida ni anak kaw? Naala ka din ni Ramel, iti pagtrab-trabahuan. Wan anang. Mangrugi ti trabaho na inton bigat. Nasaya at nga rod ano kasta, tapno at dakadwayaw. Wan nga ron nanang. Tapno saan kami ang madagsinan unay? Mas daawak lang anak ka. Ay nawaw. Anya ti pakas daawam nanang. Mas daawak no apay ang nagikat da di Aramel iti sigod at trabaho na. Tinakuna na ide, ket toksik ka nung. Kasta gayam. Aba na sa lutsod mo nanang. Nadamag ko ta saan mo't nga agbayag iti trabaho na. Amangan no isukit day ti ayan ti parikaw. San man siguro nanang? Bareng narigat no si kati maibabae ni ti pagtrab-trabahuam. Sapay si kati nang i-refer kan kwa na iti busyaw. Bakit? Aglubat ako. Ay nawaw. Nakasapsapa ka man, Ramel lakay. Uy, ata, first day of work ko ita bakit? San amabalin ang maladawak? Say-sayatam di trabaho mi jay Wen, bakit? Nyakit.
No, da ipaaramid da. Aramidam. Di ka agreklamo. Tauray sa dino pa'y ti papanam. Awan tinalaka at trabaho lakay. Wen, ako nakalangaludin. Ala, agrubot ka nga raw doon. No, kaya't mo ti masapa. Isugayam ti in-refer mo kin ni Boss Dani, ading ko. Awan manang, ni pari Ramil. Ramil gayam tinagan na. Apay ka di manang. Kasla damot sadsadot na ading ko. Kasano mo na yung bagam di kasta manang yuli? Tanaginaw iti plato itay, kat imbati na ti kaldero. Awan mo ti kunana kuskusan na. Anya? Gaputan na rigat, basta imbati na latan iti lababa. Ay. Saan na mabalin ti kasta manang yuli? Kasaritam tumandani. Diyak kayat ti kadwa nga agpili-pili iti trabaho na, ading ko. Pare Ramil, mabaling ka ding agsarita ta? May papan iti anya, pali Dani. Pilpilim lang magdagiti trabaho anala ka pare. Ay nawaw, saan met pare? Naginaw kay din na minsan, inbatim di kaldero. Awan pati ko nam adalusam ti lababo. Ay na pare ko inupil ko layang dadyay, tapno nalaka ama kustusan. Sabay la ko mo pare ha, tapod no ti bagbagam. Ugasa ko ma dadyay, nakibiyang dat ngamin day tayo li. Hawanin isunti na nga ituloy. Ipagarup na nga ingagaram nga imbati. Ay saan anyat pa nagkuna na kanyak, sadot. Kumusta mo ti trabaho, Ramil lakay? Makapabanok met bakit? Nagadua ka na yung ti maalamid. Di pa met makain na tao. Ay nawaw, ano sam tatrabaho nga rod ti inaplayam? No ano ti tao, saan kami makain na? Kaslalubot kami ijay, bakit? Ni kitaam alakay, agsingsingpat kay ti trabaho. Di ka agsadot-sadot. Di mo ibabain ni pari Dani, kat isutin nang i-refer kan ka iti boss na. Wendel? Noan niya ti ipaaramid dakin ka, aramidam adagos. Kasta ti agtrabaho. Namnamaam akabayatan ti kaadam ijay kat mabannog ka. Anya ngay kat trabaho mat talaga ti gagaram ijay. Do alawas matanday na aramil nga trabaho dito Ngam ay nawaw. Talaga asaan apulido ti trabaho na, Dani ading ko. Apay ka di malimana. Pilpilyen na aramidan na. Likliklikan na dagiti narigat at trabaho. Naira na lang siguro manang yuli. Kas kumaitay, amo na nga ado ti customer. Masapol at tulungan nak nga ginaw iti plato, tapno na partak. Ngam imbes at tulungan nak, napankit dinagmap ijay siya. Uray amo na akamamat kulaan. Hay, kasado na ti aginaw iti plato. Nan, kasaritak tumanin ti kumparek manang. Ay nawaw, rumbang lang Ibagam nag-apply dito ay tapno ag trabaho. Saan at tapno ag-relax? Day talaang nalaka at trabaho ti pilpilyan na. Pare Ramil, pasensya ka na pare. Hanggang agtitinulong tayo kuma dito Ada ka di ti palyakot, pali Dani? Madlaw ngamin ti padat ang empleyado. Alikliklikam dagiti naririgat at trabaho, pare. Ay nawaw. Pare, saan tayo kung mga pilpili ti trabaho tayo dito? Narigat man wano nalaka. Aramidon tayo lata. Tapno awan ti agriri. Isumital alamidek. Aramidon kumati ka ba lang, pare? Tapos kung saan ka maibabayin kinibus tayo Sa pesyaktin nang nirefergen ka. Ay, apo pale. Amuktel alamidek. Saanin ang masapol nga ipalagip mo? Kasla na unag ti pampanunuta Dani anak kao. Ay, Nana, matanaga na nga ron. Makabulan ni pari Ramil iti trabaho. Kung kaslaawam mo ti pagbaliwan na. Nakabumbuntog nga agunay. Kan pilpilyan na taramidin na. Ay kat isuro ma anak kao. Wen, isumatar aramidak na.
Ngam adalat ta dagiti mga ibagbaga, apilpilyan na ti trabaho na. Agririnto pa yun, dagiti kakaduami ken kuana. Anya, Madanagan alauna yan. Nangro na tasakti nang i-refer ken kuana iti bus ko. pagsaritaan nyo anasaya at dayta, anak ko. Ipakaawat mo iti dayje adanay. Ano kasta ter aramiden na ay kat mairaman ka. Aglangan nak ita, Vilma, bakit? Ay nawaw, itahniaga po. Nasurok lama ka bulan mo, ngam aglangan ka dagusan. Naligat ti trabaho si bakit? Nang lunan weekends, ken holiday. Nanggaro ti tataw di restauran. Kat sumrek ka tapno ada katulungan dadani lakay. Ulaya ka malpas ti holiday, bakit? Tapno sa anak ka mabanugunay niya. Sigurado ang naligat man yung ti trabaho ijat ado ti tao. Di mo ibabain ti kumparim dani lakay. Sapay iso tinangi-refer ka, iso anaala ka iti pagtrab-trabahuan na. Anyat orasan, ayan ngayon dayje aramil, Dani. Aglangan ka naman ng Yuli. Ay nawa, aglangan kat amo na nga ado ti tao ita. Diyaga mo iti dahi ta aramil, mana. Di na siguro kaya ti agislice iti karne, iso anaglangan. Nalakalaang mo, tada ti slicer, mana. Kat oray simple at trabaho, pagbalinan ti gayo mo anarigat. Sigurado nga amo na anadagsan ti trabaho ita ta holiday. Ado manen ti customer, iso anaglangan manen. Awan, siya akong ti bumay ni ti bustay, ti kasta mapaspasamak manang Yuli. Bagbaga amday di agayem mo, ta saan nga agpilpili iti trabaho na. Sabali nga minti style na kat ti kumparim ading ko. Trabaho ti inaplayan na, ngam kasla saan adesidido. Tilaang mat nalakater aramiden na. No narigatan, awanan, buy-buyaan na laangan. Aglangan pa ikit din Narabian ka mo, Dani, anak ko. Nag-overtime ak na. Anya, Unanan, tanaglangan mo dito ang pari Ramil. kano nakita nga pag napagnadita itay agsapa, anak ko. Kunaklakit di ano day off na. Naglangan, taado, ti maarami, di so naglangan manay. Hali di ngamin itananang, ado ti customer me. Ay, kasano ang makipurdiya no pilpilyan na tararamidan na. Sigurado ano umay ni sariti restaurant tunbigan nanang. Adun tumanin ti sa una. Diyak kaya ti mairaman kapulang iti kalukwan ti gayim ko. Siyak pa giti ti matatahil iti kastang aramid na. Agpalawag kalata na saya at itibus mo, anak ko. Saan mo abasol no kasta ti ugali ti kumparing? Wano saan? Ikatenda no saan mat gayam a seryoso iti trabaho na. Pare Ramil, apay mo ta naglangan kay di kalman. Nasakit ti bagbagak, pale. Nasakit ti bagbagay? Uno sadot mula ang agtrabaho, pare. Ay nawaw, di nakpagbalinan nga ulbod siya kadani. Di ka naglibak, pare. Nakita na kanina nang agpagnapagnay di kalman. Ibagam lang, no di mo ka ti trabaho tasukatan ka. Adaya mo ti kasta. Aglangan ka, no amom nga ado ti maaramid. Pale, saan mit anay gagala? Naila na laeng. Sumlekak to intong Lunes. At taramidam no bigat. Madi pelayang tileknak, pale. Ay, nawaw. Mapan ka kano iti ayan ni Sir Dani ading ko. Ada na patiga pagsaritaan nyo. May papankarita niya manang Yoli. May papan siguro iti day di aramil. Makaungot ngamin itay nakita ng awan manen. Siya kung ti masiksikuran manang. Agpalawag kalatan kan sir. Saan mo matabasol no sadot ni Ramil? Wanang, adalat ta ti basol ko. Pasyak ti nang i-refer kin ko na manang. Di mo matam mo akas di gayam ti aramid na. No amo na narikat ti trabaho, aglangan. Ngam no amo na abas ti customer,
Masapamot nga umay. Hay, di pa lang amin ag-resign no di na kayat trabaho. Anyati ko na ni sir. Kas taunay ti ungat naman ang luli. Ay, si kakit din tinakangag iti ungat ni sir. Kat responsable ka mo, Dani, ading ko. Sakit ti ulo rito, pare Ramil manang. Namuklaan ka sa teramidan na. Sang kulat ta ko man in refer. Anya nga iti ko na ni sir. Ikaten na kanon. Agbirok to ni sir iti kasukat na. May lang no may katen. Tamo saan nga isupay pagparigutak no kastoy alangan-alangan. Amo na nga ado ti mar-aramin. Langan pa ilalangan man. Apay pa ilangan simrek ka pare Ramil. Di mo ka di nabasa ti text ko keng ka? Anya nga iti amok. Ang mga nuul-ulbudan na klayang palidani. Among ka di a pinagsasawanak ni Boss idawang ka. Anya ti makagapungay pare. Wan tasaan nga rodan apulido ti trabahom. Langan ka pa alangan. Da kami gid di nga inusinti ti makangkangag iti sermon ni sir. Ay nawaw. Ibaga malayang di mo kahit nga agtrabaho ak dito eh. Ni sir mismo tinang ibaga asukatan na kan. Tasaan ka seryosong agtrabaho. No kasta ti kahit yun di pumanawak. Nyakit din. Ibagayo iti dahi tabos yun. Saan asyak ti maawanan no bilang laeng. Ay nawaw, nagawid ka matadagos, Ramil. Kunak man no agtrabaho ka ita. Ayo, inakatnak ni Boss mi, Belma bakit? Sigurado sinugsugan dahi tangadaan eh. Anya? Gaputa isutin ng elifel kanya. Kasta ti ugal yan na. Amangan mat no na dismaya ti bosyo. Gaputalangan kalangan lakay. Agasem ngay, makabulan mo laang ang adun tilangan mo. Amo kasi nugsugan ni Dali ti Boss me. Umapalayang dahi taatao kanyak. Mabuting siguro no siyak ti may sukat iti posisyon na. Ay nawaw. Pudno ka di nga inikat ti bosyo nila kay ko, pare Dani. Uwan Mari Vilma, sana ko na nagpakpakaasigan boss. Tama di mo namin ti pakpakita ni pare Ramil, Mare. Kasla sana seryoso iti trabaho na. Ay nawaw. Nod da ijay, amom niya. Pilpilin na tinalaka trabaho. Na muna anarigat, baybayan na. No daduma, ura amunang adu ti customer, langan-alangan, Mare. Ay apo. Sana pa'y binaliwan ti kasta nga aramid na. Kasta akanayon ti makagapuno apay ang maik-ikat iti trabaho na. Ngam di mat agnakam. Pasensya kan Mari Vilma. May sa kaming kadagiti maung-ungtan no kasta nga adda ti aramida ni pare Ramil. Da kami ti makangkangag iti ungit na sir, Mare. Di ka madanagan, Dani. Mawatan ka. Uray sino mat mauma no sadot ti empleyado. Ayo, bakit palikot ko no? Anya man ti pagaplayak nga. Basol mo matgayam. No apay nga inikat na katibos si Ramil. Ay nawaw, asino man ti nakadamagam iti dayta bakit? Dadya man rin kadani. Isuda ka no ti maung-ungtan iti kasta nga aramidam lakay. Agasam nga ipiman ti kasta. Dagitalaang nalaka trabaho ti aramidam. No narigat, iuray mo iti sabali. Langan ka pa'y alangan. Ino-complete man ti istorya dagita. Amom lakay. No ag-apply ka iti trabaho, disidido ka kumang agtrabaho. Di ka agsadot-sadot. Di mo pilpilyan ti aramidam. No agtrabaho. Saan aday talangan ka alangan. Awan ano kasta ka na yun? Maikat ka talaga. Asino matimayat nga agpaswildo iti sadot kun napili nga empleyado ngay. Seryosoam ti agtrabaho, ipakitam a desidido ka, iti kasta kat saan da a madismayaken ka. Laglagi pam, nga awan ti boss amayat nga agpasweldo iti empleyado asadot kan napili iti trabaho. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo.
para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.